Mitovy izo ty lehilahy vao ty ampela. Amin'ity lalàna napetsany ty fandraka malagasy, ty fanaja ty zo ty ampela. Nefa ty raha matetiky hita, ty ampela ro tena voatindrotindry amin'ty fiarahamony. Tenitsika malagasy moa, ty ampela volany fa hoe fanaky malemy. Laha amin'ty fananantany, le mahazo tombony avao ty lehilahy tany gn'ampela. Satria ty ampela ro manenga ty fianakaviany fa hanaraky ty valiny. Laha ty amin'ty faritsy Antsimo Anjefa, ty ampela tsy mandova tany fa lehilahy avao ro mandova. Zaho tsy nandova tany tamin'ny neniko, tamin'ny babako, ary tsy nandova koa aho tamin'ny valiko. Zahay Antsimo Anjefana tsy mandova tany ty ampela. Tsy manana tany aho zao. Lafa mialy ty zony amin'ny fananantany aloha ty ampela, le matetiky tsy ampijala ka le sahira. Ty ampela tsy mananjala hamelomany ty tenany ka tsy maneky lehilahy reo. Ty lehilahy afaky mandoa jala avao na manao aferafera mba hazahoany tany. Tsy izay avao fa ty ampela koa tsy ty asa taony, mbo mikarakara ty tokantranony koa fa tsy mitovy amin'ty lehilahy. Ka tsy manam-potoa firy ampela reo hikarakarany taratasy tany zao koa. Nefa ty fikarakara taratasy io mila mipolipoly matetika amin'ty lera naovan'ny ty ampela raha an-trano ao. Ka tsy manatombony amin'izay ty ampela tsy manahaky lehilahy ireo. Matetiky ty ampela tsy mahay taratasy mikasiky ty fananantany. Ty hamaroany ty mpiasa berao-panjakà moa lehilahy aby, ka le manao tsihoino ty ampela zay mangataky torohevitsy momba ty fananantany rozy. Ka le mahasaky mampandoa jala hafa ty ampela amin'izay koa reo. Zaho mba nanatany kelikely zay. Io mba natako nialiako ty aiko. I bako amin'izay raha iny nikarakara aho mba nanao ny nangalako taratasy tany io. Nandeha amin'ny fanjakana any. Nivola reo aho hoe mila jala raha toy. Lefa nanosonoso jala avao hoe mila sososoko jala raha toy zay vao vita taratasy. Ka zaho moa tsy mananjala ka. Vatako zaho ampela raiky ty avao mamelo tena toy ka ety hananako jala haloako amin'ny taratasy zaho moa lahy. Fandray eo aza zay raha aby zay misy amin'ty ampela avao koa mahasaky mialy ty zony. Ndre zao ampela io le ataon'olo tsinotsino fe mbo mahasaky niditry birao avao. Satria hitantsika fa ty fanamboara taratasy amin'ny birao aby ty tsy vita mora. Tena olo ampela ty mandray anao lehilahy. Nefa tsy kify zao fa le natao katramin'ny farany aby kilaray aby zao. Le niboaka ara-dalàna avao ty fahazahoako karatany ty. Sahia tsika ampela io mialy ty zo tika amin'ny ty fananantany. Ny Transparency International Initiative eto Madagasikara le mandray andraikitra amin'ty aly amin'ty kolokolo amin'ty fananantany. Amin'izay mba samy mana ty zony aby ty olo-pirenena tsirairay, indrindra fa ny ampela.